Muraho nshuti zanjye, ikaze hano kuri channel yanyu yacu. Tubahaye ikaze. Uyu munsi natetse ibirayi bivanze n'inyama. Murabibona ukuntu bisa neza, biraryoshye, bifite akagu, umva birahiye. Reba, usimputse uranshinja iki? Uranshinja iki koko? Niba ushaka kumenya uko nabitetse rero ni karibu dutangirane guteka ibi birayi. Natangiye rero cana akagaze kanjye, nshiraho ipanu ngo yumuke. Hanyuma nari mfite ibirayi bihase, nari nabironze n'ubundi bikiri mu mazi. Mfite ibirayi na karoti, nabifashe mbikatakatamo dutoya. Yego, yaze imihangane hano ndi hafi y'abana. Kandi umwana ni umutware, ntiwamubwira ngo ceceka. Nabikasemo muri ubu buryo rero. Ushobora kubikata uko ushaka, ushobora kubikata ibizeru, biterwa nawe. Nabikase mu gihe ipanu yanjye yari yumutse, nahise nshiramo amavuta. Ni yayandi nkoresha n'ubundi, murayabona. Nashyizemo amavuta aringaniye, ariko ntabwo yuzuye ikoroboyi. Niba muyizi, niba mukibuka mutarabyibagiwe, niba mutarakize ngo mwibagirwe gukinga. Hari abantu bakira bakibagirwa aho bavuye, bakibagirwa ko aho bavuye hari abo bahasize, bakajya bakora birengagiza ibyo banyuzemo. Ibyo babyita gukira, ukibagirwa gukinga. Amavuta yanjye rero amaze gushanshiramo bya birayi, ibyo mbanje mu mavuta, nta kindi kintu kirimo. Murabona ko n'ibirungo ngewe ntabwo ndabitunganya. Nshizemo ibirayi byanjye, nkase na karoti mu buryo muri kubona. Iri funguro riraryoha, ni ukuri uriteguriye umuntu wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umushyitsi wawe cyangwa umwana wawe, nawe ubwawe ukabyitegurira. Biraryoshye kandi bitagutwaye umwanya munini, bitagutwaye inkono nyinshi. Karoti nazo rero ni ukuntu zikase, nawe uzikata uko ushaka. Sadepa baravuga ngo sadepa na mboga, sadepa nuko ubishaka. Ubwo rero nabanje kugaragura ibirayi byanjye kugira ngo bidafata hasi. Ibi ni ibirayi by'umweru nakoresheje, mutagira ngo ni kinigi. Ni umweru dede, wa wundi uba usha ukaba amazi. Niyo mpamvu rero nawubanjije mu mavuta kugira ngo bitaza kuba isupu tukaza kubibura muri za nyama. Iyo mfite ibirayi by'umweru nshaka ko bisha neza bitabaye amazi, mbega nshaka ko bitinda gusha, bibanza mu mavuta kugira ngo bize gushana n'ibindi nza kubitekana. Karoti zanjye rero nafashe ebyiri, nazo nari nzirangije. Murabibona, nazo murahita mubona uko bigenda, uko mbivangavanga. Zikurikiye bya birayi nzishizemo, ndabivanze nyine. Ako hari ikirayi nasize nacyo ndagikata. Nari nanze kugikata kuko nabonaga ipanu ari ntoya, ariko n'ubundi ndabona ngiye gukoresha isafuriya, ngiye kugikata. Maze gushiramo karoti zanjye rero, nazo ndongera nyuzemo ikimamiyo kugira ngo byivange, naho nazo zikore ku mavuta. Nazo nzikarange nk'uko nabigenje. Na kiriya kirayi ndagikata, hanyuma ndangiza mbyimurire mu isafuriya. Guys, abo tugeranye hano rero, abantu bashasha kuri iyi channel, turabakiriye. Ikaze, mwiyumvemo ikaze, ni hano mwahageze, ntabwo mwayobye. Nukuri niba mutarakora subscribe muyikore, abamaze kwikora turabashimiye. Nukuri tutagenda tuzamuka, harabura abantu bake ngo tugere abasabu 500.
urumva ko n'igihumbi tuzakigeza tukanakirenza. Turabashimiye rero mwebwe mwayikoze, turabashimiye mwebwe muturebera amavideo, turabashimiye mwebwe mudaha like, comment, mugasharinga. Ubu rero nawe mbonye pano yanjye ari ntoya, reka mbitekere muri iyi safuriya, nayo ntacyo bitwaye. Intego ni ugukoresha ibyo dufite bikazatugeza ku byo twifuza kugeraho. Isafuriya irimo amazi rero niyo nandi kurongeramo ibyo birayi na karoti, utaza no kuyarongamo izo nyanya, ibyo birungo byose mubona. Niyo mpamvu nayiyegereje. Igitunguru nacyo nagikase gutyo, kubibona nuko nagikase, ntabwo nakase dutoya n'ibinini. Ndimo kwakira abantu bashasha n'abakoze subscribe, n'abo dusanganwe mwese ndabakiriye, abahora hano, bahora baza kudukurikirana, Imana ibahe umugisha. Guys rero iri ni ifunguro wategurira abashitsi bakaryoherwa. Iri ni ifunguro wategurira umuryango wawe nawe ukaryoherwa nawe ubwawe nkuko nabikubwiye n'ubundi. Ubwo rero iyi video ni gushimisha n'ukuri. Umbabarire ume like, uyisharinge, ume na comment. Ubwo rero aho bigeze muri bya birayi byanjye ugenda ugaragura nk'ibisanzwe, ntari nshize amakunyu kugira ngo bize kuba bifite akaguhu. Ushiramo ibirungo byawe ushaka bitewe n'uko uryoherwa, bitewe n'ibyo ufite. Pavuro nazo nazikase, nazo ngiye kuzishiramo. Nazo urabona ko nazikase ari nini. Narindi gushaka mfite agatambaro ndi gufatisha isafuriya kugira ngo ntasha. Nabibona ko nashize ku kariro gakeya kugira ngo bya birayi bidafata hasi. Rero nkurikijeho gukata inyanya, nabyo nazo ndazikata ari nini nkuko ubibona. Ndazikata ari nini nkuko ubibona. Nindangiza nazo nzishiremo hariya. Nazo nzivanze n'ibirayi, igitunguru ndagikoresha nyuma, niyo mpamvu mubona nakirengagije, ariko umwanya wacyo uraza kugera. Rero nabyo bivanga neza, urabona ko amabara atangiye kuryoshya ibiryo, bitangiye gusa neza. Wala, iyo wabanje ibirayi mu mavuta gutya ntabwo biba amazi, keretse nawe iyo warangaye ukagira ngo utetse ibishimbo. Iyo wabibanje gutya ntabwo biba amazi cyane, biragerageza. Wabibonye? Tubonye ko twatubara twajemo. Rero turakomeza duteke gutya. Ibirayi byanjye nambishize ku ruhande, nawe mbonye bikuraho bibura gatoya ngo bishe, habura gatoya nk'iminota 5 gusa. Nari mfite rero n'inyama ku ruhande, banza gukuraho imyanda, ibyo ntakeneye. Nasubijeho ya pano, nshiraho amavuta, ndangije ndazikata size nshaka. Ndakibona uko nzikata, nawe uzazikata uko bishaka, kuroho n'imyanda udakeneye, noneho uziteke. Ndazikata nindangiza ntangire kuziteka uko mugiye kubibona. Abo tugezanyije aya masaha tukiri kumwe turabashimiye, nukuri ntimukuraho urushinge. Nimurambirwa muyireke muyipureyinge, mushire telefone hasi mwigendere, ariko ntimukupe video, byica views. Bituma YouTube idasharinga amavideo yacu, yireba ukareba igice birotwa no kuyihorera. Urabona ko za nyama rero nazishize mu mavuta, narindi gukata isigaye
zose tugiye kuzicisha mu mavuta nk'uko mugiye kubibona, kuko ibirayi byo biri hafi yo gusa. Biri hafi yo gusa, niyo twabanje kubikaranga kugira ngo bize kuza gushana n'inyama. Inyama nazo rero tuzikaranze ku ruhande mu mavuta makeya. Urabona ko zigenda zigera, ndagenda mpindura uruhande rumwe narwo ndushira mu mavuta kugira ngo rurushe, uruhande rwo hejuru nkarushira hasi gutyo gutyo. Izi nyama rero ni imvange, ni inyama z'inka. Urazibona nuko nazihinduraga. Ni inyama z'inka ziravanze, murabizi ko iyo bagupimira barakuvangira, urabona ko bamvangiyemo n'urubavu, ariko ntacyo zitwaye, zose ni inyama waziteka zigasha. Urabona ko zitangiye guhindura gufata akarangi. Ndakomeza nziteke rero mpaka zimaze gufata irangi. Hagati aho ushiramo akunyu nazo ukaziha akaguhu gakeya, akunyu gakeya kugira ngo zitaza kwivanga n'ibirayi bikaza kuza kuba umunyu mwinshi. Noneho ndapfundikiye, urabona ko zimaze gufata irangi. Abibonye zafashe irange, nyama na range. Cya gitunguru rero igihe cyacyo kirageze. Hari na tungurusumu nari mfite, nazo nazisekuye, nazo nzishiramo. Banje gukuraho twa tundi dusigara ku muhini. Noneho izindi nazo nzishiremo nindangiza mvange, nkore canga 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 canga. Urabibona inyama rero zaciye mu mavuta ziba zimeze nk'izikomeye. Tugiye gushiramo amazi zibanze zitogoteho gatoya, kuko muribuka ko n'ibirayi ntibihiye neza, ntago bihiye neza. Niyo mpamvu dushiramo utuzi bikabanza bigatogota. Nibimara gutogota murabona ibikurikiraho. Utumagi tubiri natwo twongeramo kuko nta bindi bintu ngo bidasanzwe nakoresheje. Muraza kubibona video irangiye. Nanjye kuvuga ngo isojwe video irangiye. Guys rero niba uri mushasha, kora subscribe, share, like na comment. Ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona izindi video twabageje. Urabona ko ya mazi yabize, ya sosi yabize, ariko ni sosi y'amazi n'inyama n'ibitunguru na tungurusumu, nta kindi kintu kirimo. Ubwo rero muribuka bya birayi byacu, uribuka ko harimo inyanya, poivro, karoti. Ubwo rero tubivanga gutya. Impamvu mbivangiye mu isafuriya nuko ipanu ari ntoya, ubundi nari kubizana ku ipanu. Ipanu ni ntoya, ariko ufite ipanu nini urabona ko agasosi gahise kageramo, kubera za nyanya zo muri bya birayi karatukuye. Murakabona, ariko kubera ko ibi biryo bigomba kuba byoroshye, ntago utuma isosi yawe izabukamo. Hari udusereri nari mfite natwo nunyanyagije hejuru, nari nadukase natubitse. Noneho tugiye gutegereza iminota mikeya maze bitogote. Mu gihe dutegereje, fata amazi makeya, mfite hano royiko yanjye. Iyi royiko ikidufasha ni ukugira ngo isosi ize kuba
yegeranye itaza kuba ari utuzi, ndakoresha ibiyiko 2. Nindangiza mvange, biratuma isosi yegerana kandi ibinaryoshye aba arimo nayo akagu. Nindangiza ndashiramo no kuri sorwatomu, uravanga neza ku buryo ibumbe bivamo, ariko ubishira muri bya biryo byawe ari uko ubona ko bimaze gusha, kugira ngo utaza kubirya ari bibisi. Urategereza bikabanza bigasha, iyo ubishiramo bitarasha nawe urabyumva, rero ihita bifatisha bikaba byashirira. Ubwo rero iriya ni tomato paste ndi gukata, ndi kuyikatisha icyuma, ndafataho gakeya mvange muri ya royiko. Urabona ko na royiko ubwayo nayo ihita ihindura ibara. Guys, rero tuvanze na tomato paste cyangwa sorwatomu, turahita tubisukamo kuko uyu mwanya turi kubikora na bya birayi biri gusa nashizeho akariro gakeya. Natekeye ku muriro mukeya kuva ntangiye kuva nsoje, kuko nta cyanyirukansaga, kugira ngo ibiryo bize gusa neza byitonze. Guys, rero mukomeze mudukunde, mudushigikire, mutwereke urukundo. Wabonye ko byari biri gutogotaho gake? Yego. Ubwo rero nshizemo na ya royiko, ndabireka bitogote. None ngiye kongeraho, reka nongeraho akarero. Urabona ko ya sosi yagabanutse, urabona ko bya biryo byahiye, urabona ko isosi iregeranye, ntago ari amazi nk'uko wabibonaga cyagiye. Ibirayi byanjye byahiye biragaragara, ntago byabaye amazi. Inyama murazibona nazo. Ubwo rero murabibona ko nuko twatetse inyama zivanze n'ibirayi, biraryoshye pe. Muzabikore muzambwira. Abo twabanye nabo kuva video itangiye kugeza irangiye, turabashimiye. Abakoze subscribe turabashimiye, abatureba turabashimiye, abaduha like mwese turabashimiye. Mwakoze rero kubana natwe, mwarakoze kuduhitamo no kudushigikira. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri aho umutima mwiza mugira muzawuhorane. Ni ukuri turabinginze muduhe agasubscribe, mudusharingire video. Urabona ko ibiryo bisa neza kandi bitaduhenze. Upfa kuba ikintu cyaduhenze ni inyama nyine, namwe murabyumva. Ariko uzifite ugateka gutya, ugatekera abana bawe, ukabategurira gutya, bakubwira ko wabatekeye nabi, cyangwa umutware wawe cyangwa abashyitsi, ni ukuri ntabwo waba watetse nabi. Ngaho rero Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde. Ciao ciao.